New Trap National Youth Front jong East Khasil District menta kasi New Trap noi lur kelapa khang tala no ya kawai ka company ka tip kerteng kum ka gati kwi ka balatei kam menta la new banai klem da don ki kot kislai bobiang kani kalawan hadin ba ka chon F jong East Khasil sapo ka jilaum ba don lang nong bri budai general secretary kilalej ban penlong ya ka jingkara hadin bla yo jintip ba kani ka company kam don ya ki kot kislai bobiang ha ka jinglej ban khara na ka liang ka chon F ka lap ba na ka liang jong ka dorbar snong maulai moyong japong kam syam pala asatia ya ka NOC bat habawat ikut kislah ki bedai napok ka जैसे कुछ किट खट का चोरी किलोंग बावत का ट्रेनिंग लाइसेंस रू किमदन लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर दिया हूँ। ये विलेज हेड के पास में वो विलेज हेड पेपर मांगा है, हम पेपर भी दे दिया हूँ, दोबारा भी दे दिया हूँ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी इसकी जानकारी है। सेक्रेटरी साहब का विजिट भी हो चुका है और 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। Taksi ka nyotrek banai bakhandai arpuar hangni chenmet ngilawan ban khang khardep no ekne ka agency ka ba operate ekne ka courier namar ba kan kum ki information ka bangilap mentahi ka long ba kimdon ki kot kisla ki babiang khamtam ni lap hamne ba wat na ka NOC ka ba hakjing sia de ban yo chwa ka NOC na orang ba snong tong kene ka maulai mauyong chepong andrai ngisiam ba kini ki company ki ba operate kini business kim chimladon ni ka NOC na kaleng snong bat ka baar abangi pej ni what the information hak bede ber kikot kisla bede ber ka district council ru isya mak trading license ru kamdon dekane kala penarto tin ya kaseng but isya mak kene ka ching operate kini business ru kala alam mentala bre nyu benai klem kikot kisla ki babiang te kumta na kaleng kaseng chungi hi ni bo ka chingkali hakinong kit kam shnong kam rumah shnong bakumno kene ka agency ka kala manpli kene ka business hangni klem da issue ye ka NOC na kalang ka snong but hamtam ero nge tentu ke district council bahkan one inspection hak bede but omtang hangni hende kidan bon kali kidukan hangni han maulai bede but tibar celah ka bakim ka ba bonsen hingi siam bakim don ikikot kisla ki babiang de kumta na kalang ka seng hi ha kenik cenmen tang si nyiwan bana hang kadep no kenika agency mentah namar bagi syam bagi kot isla kimbyang na dong sedong ba nila aiporu bai yakini ki agency nambar ba lada ki operate ikano kono business ki deban penbyang ki kot isla hamtam e ba trading license hamtam e ba NOC na kaleng kasnong ba bakin penbyang ru ki labor license ba ni kenturu ya kasnong bakim dei ban ai pathare kino ki NOC na kapenta ba ya kibar cila bakin operate ya ka business hamtam hangne asnong maulai namar ba kani kasnong kada kasnong kasi ba hamtam ka ha ba sectional lada kitrai cila bonsen kimdon kakam kacam ka babiang andre kibar cila kila ban operate kumi ni business ke ba long illegal ki bamla penbiang ikut slah ke nagaliang kaseng cungi ngi kentu ya kadar barsnong bakan simkia halo ni kebenta bat bakan wan le bakan wan curet lu ya kini kedukan nak kebenta ki kot kisla yo le se ba kini company ki suple bean klem da pentep sya ki snong ki thau ban ngi kenturu ya ki trayeng tray dukan bakin simkia halo ni kebenta namar ba kumno kini ki barcela ki not ban play kedukan klem kucing yo ka permission na ki trayeng ba yo le se kini trayeng ru ki klem pentep sya ki borsnong bor thau de nakaleng ka senjingi ngi kentu kini ki trayeng ru bakin pej perman bakin pej bahai kot islayo le se kini company ki play tem ikot isla ki babiang